Нам занакаден тележка кати тележка твори чай. Твори продукта. Че гап шуд? Ҳозир кати бо нудр омадем, пак кефси хӯрдем, баъд пешам омада ҳамзанак пешам омад, илтимос ма гишнаем гуфт хеле намефурад як аз гишна бимонам. Гумада ягон чӣ гирем, ба рафтам овқоташ гирифтам додмаш, ба мара гуфт ки бовар наки ҷарбо ҷодам бачаҳои тоҷик будам, хеле одамро бовар нака гуфт дурӯғ мегам, вроде прилично пӯшидагӣ буд, но ман намехоҳам когда як кас мегам ма гишнаем, ман дасти мерасидагим кади ёрдам мекунам. Ҳозир на пеш аз остановка омадем, ман хеле тележкара денам приша таллауша затарикай. Ва ман пешон омадам, гуфтам шумо инро ба пул харден? Хеле грубо гап зада, курит чай мега, матра мепурсам мега. Гуфтам мада разница нест, гуфтам просто мне интересно, гуфтам ки шумо займа попросид карден ки сел обход бихар, ман шумода харидам, шумо пул доштем, просто ма после такого, наверное, ҳеҷ вақт дига ягон каса бовар намекунам.